Ndereti ĩgiĩ kana amwe atongoria makanitha nimahĩtagia nĩ kwamukira mbeca kuuma kũrĩ ateti matambĩte gũtuĩria wega kũrĩa ciumĩte ironeka kwaga kũhwa. Ũmũthĩ atongoria makanitha ngũrani kuuma kaunti-ini ya Kiambu makĩyumĩria gũikia mũhwa wao. Atungatĩri aya makĩaria na andĩki a mohoro nĩ maugite kuuma rĩu guthii nambere no mũhaka marĩkagwo ũthuthuria wao nĩ gũtigĩrĩra matinamũkĩra mbeca kuuma kũrĩ ateti marĩ na ũcuke. Sijasema ni hatia, sababu nimesema kuna wengine ambao wamepokea hawajui wanapokea pesa gani. Lakini kile kitu nataka kusema hapa vizuri sana ni ya kwamba pesa ambazo zimepokelewa na watu wale wamepokea pesa, si kanisa limepokea pesa, ni watu binafsi. Kwa hivyo na watu binafsi hawawezi kufanya tuletewe mambo mabaya kwa kanisa. Wale wa kanisa hawajapokea, na hata ni wengine ambao zimepokewa na hawajui zilienda wapi. Kwa hivyo si hatia kuchukua kwa wale wanapenda hivyo, sababu hapa ni kujitoa, ujue kama utachukua hiyo ama hutachukua. Eretino ya bũrũri nĩ mutongoria wa bũrũri hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria o ũndũ ũmwe na mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya mwena wa Sagana kaunti-ini ya Nyeri kuronekire kuorota amwe atongoria a makanitha. The effect of this is that it's dividing the church. Which kingdom is it extending? Is it extending the kingdom of God or extending the kingdom of the enemy? Rais wetu alipotoa matamshi ya kwamba kuna watu wanachukua pesa na aliongea akiwa na uchungu, lakini hayo yote sisi kama kanisa tunataka kuamini ya kwamba alijua anasema nini, sababu ni kiongozi wetu. Na kuri uguo atungatĩri ya matino umukania wega kana nimekuregana kaimana na mbeca cia ateti no makinyĩrĩrio mũndũ arĩ na wĩyathi wa gwĩtwĩra matua maũrĩa kwenda. Pesa ikija yenye ambaye hata wewe nyinyi, sababu nyinyi ni waandishi, mnaweza kuingia kwa kanisa, kile ambacho mnaweza toa tutajuaje nyinyi ni ya wizi? River Tana, when they join together, can you differentiate the waters of Tana and the waters of Lake Victoria? You can never. I think that's the same simple mathematics. Makianĩrĩra kũmbwo gwa gĩkundi kĩrĩa gĩkwĩta Sagana 3 Clergy Movement nĩ mahinyĩrĩirie marĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na mekũrũmĩra mwerekera wa kĩũteti ũrĩa kũmahe. Tuko nyuma ya rais wetu na tunampenda, tunapenda nchi na tunangojea mashauri yake na mwongozo wake ataka tuongoza. We need to unite the church. We need to pray for unity in the church. Ihinda-inĩ rĩu nĩ makinyĩrĩirie kanitha nĩ ũkũnyita itemi rĩrĩa rĩao na mũno makĩria rĩrĩ bũrũri ũreharĩria nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene twerekeire. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ngari wa Kamau.